Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan hakasni palay jong katayaw ulalum ye kajialang ka baningkong jong ka Executive Committee ka bathamay bat hakani kajialang ka Executive Committee ka la Shim ye karay baginu ki barjala ki bawan khayi ne wan bala ki de ban yo shwa ya ka clearance certificate na ka council. Habaikran beginong pathai kubor hadin belawai ke jingelang ubat titas Starwell Khan uleto baka Executive Committee keletai sani bahai ki kendon jang trade by Non-Tribal Regulation Act kat kandai spak san pusau bat syam bahak kenekaan keladon ke kendon baperking ki barjela bawan kayi ne bawan belah po put usam jang ke council uleto bahak ke kendon kelakran syai bagi barjela bawan kayi ne belah kimla setia bantrai ban keta klam dayo ke clearance certificate na ke council kat kum kejing ong jung u kenekaan ke atiar ke baklando jo ke council bantek la kami kejing rong kertep kinong kai banong bela barjela kam tam baka council menta kamla setia ban pentri kam ya ke labor license nado baka sarkar jela ke pentri kam ke work permit ne ke work license ka executive committee ke letai ru ikamat bede bat kejing betha jo ke yang syari Meghalaya High Court baka council ke ban pentri kam no ek online service bat ke video conferencing bat halor kani ke council ke lashe megarai ban penkloino ki kam ki jambaro ke executive committee ke lekren ru halor kejing dan kam ban le no ek online payment ha ke bede ba kejing seo ya ka professional tax bat banang penklan chu ek tanat information bat technology jong ka council le ya ka online payment ya ki professional tax ke jongi kini ki brio ki beri ban seo ya ka professional tax ngin sa persyang na kaliang jong ka council ban pendan kam no da ka online service kani ru kan yarap ya ki brio ki jongi ki bade ban seo ya kanika professional tax bat kumjuru banang perklainnya ka IT department kidan ruki rai ki bedai bat ka forest department ka jingede bakini ki forest clearance registration ya ki NOC lani ki formation ki baki ba ki don kam ban yo ya kanika NOC na kaliang ka forest ladon ka revise ya ka rate lani ka fee ka ba ngila penkio nalor kini ki kam ke executive committee ke Shim ru ekarai ban penkiu no ekabai musur hagabai dei bat ki mar klau bami na ki jaka bahap apo uput usam jang ka council bat kat kum kene karai ka council ke penkiu hodo shispa sha ekador balabu menchua ke balong na ka 1000 tengka sha ka 4000 tengka kene ke bai musur ka dei ke balalum na ke jingpan forest clearance no objection certificate bat ki we ke jingpan jingbet baki pat ba ki don kam Shosho ke executive committee ke Shim ru ya garai ban penbahab yang no ya ki pungri dokha juga council ke badan halailat pada kene ke kam laban chat au executive member ke tenat ri dokha ba Mitchell Wankar bon pen create ek project ke bapaka jing ya keren kamat ya keren kalong kumnu ban ribam biang ya kini ki pung dokha ki ba ka council ke don ti kum bapia tip ka pung dokha ke bangidon ke de hang thi hapo lailat dia labun bun snem kanika pungdok kha ka sulong tang kum ka picnic spot mo lani kum ka tourist spot lani kum ka jekai alik kai pengat jong ki brio jungi khamtam na kaliang joka council te hadin ba iba Michelle Shimti kumui am in charge kaladon ka rukom perkhat ka bathamai ba kumnungin ribam ya kani ban penlong commercially ya ka kata ketika cing temu jong ka department te ngila IT hai ban pen kre ya ka DPR ka babiang kenang ba nginyo ban le bahai ketika pung lailat ka bangidon kenang ba kanlong ka cing mentoi mdei tang ya upai ba re kandon ka cing mentoi na ka banta ka council ka jungi ka executive committee ha kene kesni kletai saniru ekjing penbana balapen mi ek sarkar Jylla ha kashitrek urampang ke senam 4000 kat kendai ke ba aibor ke district council bagan pentri kamhi ya ke building bylaw 4000 kat way kajing ekran ni kene kamat kalami namar ba ke council hadu mata kam 4 setia ban pentri kam yala ke jong ke bylaw halor kene ke executive committee ke Shim karai ban pen khamti ho executive member ka town planning ba poleng do bon pen state no ki kam ki jam kam tam ban pancing penchai ke sarkar Jylla ha ke bedai bat ki schedule area bantip ka council kan pentri kam bed da ka Meghalaya building bylaw ne kan thau hi yala ki jong ki bylaw